Kanjo ya njuri ncheke tongeretwe mwandiki wa Ibaku wanende kwa komote yongi wa giontoire ndeni ya biumia bieli ndeni ya kaunti ya Meru ikiona nile giotongere bote buyo wa kaunti ya Meru ibawete ontubobo tarara bonekete na ikiba kuromba mbungi ya Senate kuithira ikiono kia kaunti ya Meru no shokira kaunti ya Meru eteyo na nkuma yayo na njira ya kuithira bakiebelia gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Ni nyuma ya mutijwa gintoro ja mugumo kuthwa jugutentere cia kaithe wande municipality kitombi na kuri banturi ncheke betha bagichumiria na kinya ndo aja nekenda kuthia kigwangwana bakiwa bakuthambio ntububu Nade mheshimiwa Karem bagwatene na Daud ibaronere bwagirite tutino to bwa yakona mugumu wakuka baraba ije Kimiru na baba ije culture ukeja kona mugumu teresi goko kona joko kite kwe matete ukale kajama nene na ijo to kuije jaja nandi kenda to cringe matoya ta itata yata atulingiria ta karingiria to bantu ra ije ukona jira kukire rumu nene aja na kuka jo kisonga uti tika wenda kama mugumu ukuka na mugumu jugwa to na mauta ngondu kio tumona twina kangondwa tutiringira guo na baada mauta tija tuona tutithijira kangondwa thai lakini mauta nyangondu twatumira kena mando ya gitata ya kinyanira tutumira na inchu tutumira ogimbi into bira bidarima kana bira bidira ya mana nene mero uteke ongwana kemenya kurikeka ntorometeo ngondu nendo wa mauta yayo tinyaigo na bila tobwira kenanja michine no manga ngondu yithirereo na into bibinge bokwanto kamatite abainge bakomea magenda na kuru bange bakomenya kamama bange bakomenya kilegenju yuni into bila bionde bidara bieke ongwanene ke Ameru yonde indi kulingana bonandi bagwite muthijo ngumo kuthwa jugwite nikona ni ukethwa kwino tinje botongeria tubu matwaja thikana arua tugwa pisi ture ote jangi jakalikata sawa urore jirijo ataenda lakini ture tukagitata ture amwe tura wakukire jo na jo wakukara ithinga tese motinia sawa na ndiko report tukwirwa bukumo rutiko kango jojo inacho na obadha serious ukona nyungano kwe mtu jire tena bumojo urajo rejira na Kawira jurejire Kawira sibo na terembo kona ya rejire ukona jujete mtu munene ageta na ndato murombera Ibrahim moyo ende atwe bible simple as that ibo kuona bukumo wa kukire shokira uti na jojo ngejo kukukaja na thaiji ibo kuona mugumo kainge jugikuka kuri utongeria bumwe bwethera bukiuma bunge bwijite mugumo jote kuko bukweresho imukuru okirira mugumo jojo gwita ndariri ya kuona ni akuri utongeria bwijite upya na kurwejo ejira na ujo ejira jora esinjia ugaito kwenda murungu amwekyo one utongeria bura bwijite no tonge bujo ejira ikawira na itokuria senate anto bara bategete itokuria senate yeto no ntomanto jayo jakambiria njumaine itokuria senate yetegere yone orende mugumo joguko Kamiru bageta kwaria manto ja Meru bone orende kurikarika rirakarika Meru rina ambice kuona kuri utongeria bwijite kile kiatho giki kinyamo bunge no thimentire mdau no kayo ndio sasa significance ya kuanguka mgumo mumeelezwa na SG pamoja na Kawira wamewaeleza kwamba ni ina ishara ya kuna uongozi inakuja kubadilika, na mkiona ile ya kwanza ilianguka wakati county assembly ilikuwa inataka kujadilia hiyo maneno, ndio ilianguka, na hii imeanguka wakati Senate ilipata hiyo impeachment motion. So zinafuatana one week after the other na dates pia zinalingana. So mimi mtu ule ako mwerevu anaelewa
inamaanisha nini. Nkiripotera Weekend Mbito Muthuri Muriuki.